دما خوش به برنامه دری دن ده جاره کردن ام بهبرنه میوان ما ایرو که اکثر تمره هلبستوان کرد حتی نها پرتوکا کوی هلبستا بناوی گلمشه سال 2013 ده درکتیه تو بخیری هاتی برنامه اکثر دست پی که همیج ناو دست پی بکن که اکثر تمر نزانم ابناو یعنی ناوی تی راستی یا ناوی تی ویژه‌ای ادبیه امیج ناو دست پی بکن دور از پرسی خواهی درباره جنانگاریات ادب بکن ناویم یوسف ناوی که اکثر اوی 15 سال من خو کردی چما تاب ناو هل بجارتی چما کی اکثر و که اکثر ناوی دیروکی بری میلاد وکم زان امپراتوریا میتیه هبو امپراتوری کی خسرو و جیبت پرتوکک وهبیه شوک نویسکارک ما مصری کردی مصری خوش کرد که نویسنده بود یعنی بن باندورا او خاراکترا امپراتور ناو هل بجارت و الدرب بومجيم البست بكردي نيفيسان او دم حبكي ترسبو تلبستي بكردي انجسر كردايتي ما قبل نافكي دهب ما كما قلت ام كان لازم داويدي الدرب كدري الاوكرانيا بله باشه نها بري اوكرانيا مي بگرن دربيسي تل دربيسي بخوشي بو يعني درب دورا دربيسي خو هنا كي سر زاروتيا خواز باورت كنت زاروتيا خوش دربيسي در باسكر راست دربيسي چي بو خوندنا خوي سرته و ناوندي ممنون بردوام كر دربيسي باجار بچوكه يعني نفرمزن هر وا خوش يعني هذيك ولاتيجي خوش كيف مش دربيسي تي دور انا تبي دربيسي خوش ودنجي تهر يكيج عمودي وعاجز بي عمودي دما هيك واش تبي برسيتشي خوش الدربيسي هي يا عمودي خوش وج دربيسي دربيسي بس طيبت من دي كوي هي بلكي جبومه دربيسي يعني لور اوغبي ما حوالتي خوشك تيكلي مجواكي هبون مروي مر لور بون بلكي طيبت من دي هبون و لور جيم چاوي خو كرسر از نابم ادبيات بس بنگها ادبيات من دربيسي ورقه شخوا استخوازم هدي يعني بين سر ويدري يعني ام حمل دماغو يعني عمري ما دبشش حفت سالو تديتم دچن دبستاني بري حر تشتيم لزمان دن زمان ماموستا راستين ولو الويدري تجي دم 11 سالي ولو تب عربي نزاني بو يعني بري وي علاقات ابو زمان يرهبو راست اوجي بسكريك بوجما براستي ليش مو متني حال بري حاجه اي كوني كاريبو نزاني بعربي مش بقول ديان بعربي نزاني شصالي يمكن دبستاني بعربي كي مرد اخفين نعربي حيال كوتشيان بافين زاني بو جرنا چن گوتنا دام دگوش بوت آمده بکم جبود دبستاني مش نزاني بچ شيء اثر مده زمانك دي بياني هذا ملور زور كشان سالي اول ده بلكي جبر كوم تشوب مجي مزمان زو فيرمو لديسا يعني حوالي ما عرب مرد دسافت جماع بيتر دقرتني يعني حقا زحمتين ديتن كو جماع مستوي فير بد قوتين ادن يعني مثلا مزان لاوك سيف خوار ام سيفي نزاني ايوي زاني بو جبروي حبكي ما بكاري ما دقات بو الودري كرمانجي يعني جي نويساندنا كرمانجي تجزاروتيا خود هين بوي يعني درنگ بسروي مسألة نيستان كرمانجي جي حبكي جور ده جبر قد ادبيستو ساليا خود اسفير بو او جي الدرفة بو حوالي ما حتى الدربيسي بو تايب كرمانجي نعم بنيفسان زاني بو قبل الدرفة ما تخون زاني جهه جواري خوي حوالي من اردمي هبو فلسطيني مقالة كردات كركو ام كردوان زماني ما هي عارفة بها ما هي روكي مكتوبك شمالي شمرهات مكتوبك المكتوب عربي بو حوالي من اردني المناري كوكي اكثر جو كاتب بزماني ما هي والفا بها ما هي بهم بعربي جو دور دنيسين يوم نقول الجير بيجم انا سدم حكومته زمان تنبو قد خبو مو دريج مو خبرتي حق سر منه جوير روجي دو امبريار داز سخوفيري كردي بكم وخوندن نيسان ذاتم وزاني بو باخفيانا اجا ما دست فكر مو دبي جاز جيانا خو بشي بكم كرديش قيامه
زیکشی لأوكرانيا تشي دخان لوي داري آبوری خود زنگیدی چه سالت شو بوي داري سالا يكي 2012 از چون 2008 استخازم هنا كي تبحث بك سر مثلا دسبيكا هينبونا يعني ألفابيا كردي ودور نفس عندنا كردي ونفس عندنا هلبستيف چاوا چه بو چیروکا چه بو براکی ما هي نهاد او جنویسکاره اول مال دنویسان جاري دهات ني تشني بكردي ديني بعربي ديني تميج مرد جو كاكسر كاورتيجي فير بورتيش خوام تقول عاد شبكن بكردي با عربي زان از شبكن بكردي هس فيرو ما زيد شب بعلم هدي نظام اوجي وك ب يعني بخوام نزاني بروك جوجازي برتوكا كده خميازي از بهم نویسکار د زاروکتیام د ماموسته چی دامه دگو مثلا سر بوهاری مجار کدین مداتانی سر دی درسا دربرینی تعبیر جرد دربرینی راسته دربرینی تمیز یکم بو يعني حوالی خوبشم خوشتر دنیسم ماموسته جی که فایده بس مزانی بو با کتشتک دمد هیا بلکی پیش روزی دست تشکی بینی دیسیم بدو تشنی زاروتی بلکی مش خورد فیر بینی وقت موجود سالا از برید هر مکرانی از هاتون ترکی من البرزانی که هی بخوندهش برس هنگ سدم من نخوند از ترکی ما یا تنه سردانه که هاتو تشو از ما فیری زمانی ترکی بود دنوتو نهاد ها برید هر مکرانی الفرم حقیقتا من باندورا ادبیات ترکی وقت زمان الفرم ام نابیج ما پیش کتیتن بس جوار بلکی مجال فراتره مجالی پرتوکا موزیک جبو مجی او زمانی دویم بو بیانی از بهتر به عالی چو کازمم چه هیچتن حکی مراخ کرد دوردم کتم باندورا ادبیات ترکی يعني جاي موزیک تدریش کرد ترکی گل کی ما شاوه يعني 2 سال از ما دوان حدو سالات زمان جی هم بو تقریب و ادبیات ترکی جی بخونده شخوم زمان هی بو جی پی بس کتم واری ادبیاتی علی عزیز نسین اشار کمال میساری می کرد جالی موزیک هلبسنی بینش چپوراست چه کرده جا پشتی از وی چه از دوری ادبیات کردی بود اشترکی بگریم لحلب و شامی جی دمکی ما جی پی بریار دا زرم اوکرانیا بخویم لورک مشترک حیا 22 سال یا خو 23 ندهد بالام که از فیری کردی بود يعني بردوامي ادبيات تركي تكرو عربي تبيعوا نامه جمالبات تهاجب عربي بو او اخرتنا وان هبالته بو سبب قلت او سدم سراتي جبرويجي او بشتي هبالي مجمرغو ما زاتم ديوانك جگرخوين كري لفر اسطنبول و برتوكا محمد وزن ابيرا قدري ما مسجلات نويساندو وان هر دو برتوكا خوند عالی مکر يعني جبرگو بريجي مزاني بو خوندن نويساندن محبكي من دريا مالپرين انترنت جي ما خفير كر د سرهلدانا قام شو 2004 باش اول بو هنگي بره دوره كاتي چپ كتن زان ما پينو سيگرت مگو كاز تشتي هندري خو بالك كو مكاري بالك زماني تركي هاد بالك ما هلبس تركي داني بري هلبستي بكردي بري هلبستي بكردي هذا بريج مهلك بتركي داتاني هنكي ما غريب تشمانا عربي تشما تركي انم وقت مقول وجه زارو بون بيسالي زمانك بياني نهبو بتخص اس خوبي ببين ما كاز عربي ما در باسكري ما برخوندي كاز خود تركي ده هنكي انا از بجردكو بتركي بيسام بشتي از فكرين مادام از بكردي زام شرب انا از به هلبسته ورناگرين كردي ما هلبسته سردانا قامش نمارگران كردي مدي خوش هات جوی چه بریار دام بوزی با کردی بنویسیم یعنی کار بی دست بیکا نویسانا هلبستیج هم سردانا قامشلو و هم جی بلکی او هستیمی دروی ولیت و بیری کرن اغانا جی گجبون سدن که از هستی خو پینوسی ورگرین نسر بلا بریم بین سر مثلا هلبستی وها تلقلك دبرا قرية تخازم هناكي برو جينانگاريات هنكي وان مثلا جناف هفدو درخن يعني تنهال اسطنبول يدجي يعني بريوت تبحث الشام وحلب دور تبحث تركيا دور تبحث هناكي سريان تهبل هذا اجابه الام هدي
دوان دفرا رولو درباس بن يعني پشتی تش دربیسیه درکت دفرا یکم کوی داری بگو تبری خدای من خدنا خوي داوي دربيسي قدام من الحلبة ادبيات انجليزي جبر دركت زانجا حلبي تشور جي خوند منور من نخد بر متخص از دركم در زماني بياني فيبم جبر جوج بچوكان ياخد متخص زمانه فيبم او هوسك زمان الجمع هو از فكري مو كم هرن تركي نيزيك او تركيا از هاتم تركي ما اسفري زمان بوم هناك ازموني ما مش بوزاني جه باش دجياني قريات دجيت بيشيا قلمشد بحثا مثلا بقريات بيسيج بو زمان انجليزي دبه دور يعني انا زماني قلت زاني چند حبن از زماني خوي زكما اكيد كردي بله عربي تركي وانجليزي وروسي ها اف دبه تفقريات بيسيج بو ما مستتيا انجليزي يعني تشتكي وها هبو د جنان قريات در بشتيكم الفر او فاكولتيا متخصص مقازنج نكر ببريار دا از بقرم سوري از جبو حاضرية ازموني السوري بكم دي ساورم تركي تيكم ازمونا از زانينجي مقود فينا بريدي كاشخور انجليزي فيدو يعني با دبرد وشام حلب الشامي شوم كرسي انجليزي ديسا او فاكولتيا متخصص اسطنبول مقازنج نكر ملور بريار دا باوی مچا بشتم بو مگو کام هرن یا روسیا یا اوکراینیا لور حبکی خون باشتر بو او ها زحمتی پیشامت نبو از 2012 از چوم اوکراینیا لور جی از فری زمانی روسی باشه و ت چوا يعني اسطنبول دركتي وتلور جيبوي اولا اسطنبول جي براسي نه باجاري کو از خوازم لي ببين و نه باجاري كيفام جي ها يعني اجوك مثلا راوستگاه كش بوغوت جو دريجي درباسي درندن ببياجي فقر وليت كي جان كار بي راوستگاه هش بوز فقر وليت يعني ام نبكي فاخواتم فاندرا ام جبر الور ريجيم جي عندها خوستن و از مزانيگه قد عندي لور از بيكار بو يعني دوی مرا کار بکشی بر درفدی درفتا کار دوی دمیدم گوی باشتر بکو به تا گو راوستگاه به جدورا روش باش به بخیرم تبحثا رژیمی و مثلا گریولو د وینا بری رتکلیا بسیاست رژی تشتک هبو تکلیات یان جوک هر خورت کردی وی دریولو کیم زیده جبرگو کردش خود ناف سیاست دی الجمت مسئله چاو راست دسپیک دی خو پیشاندان بو اج تبلیوان بو بیکوز تبلی تفکر سیاسی بو مدگو دنگی میشه دنگی آزادی یره بیانی تبحثا کی جا دمیت که 2004 یا 2011 2011 ها بله 2004 من دردی ولید بود یعنی کاری بشه ام درکتم بلکی خو پیشاندان لوان الوید دجاره 2011 جالي سياسة يعني أزدم وقت نيفيسكار نظام أس كيفام نايستيكم ناب سياستي يعني أسكارم سياسة أم ناب انتخاب هالبسته بس بيام يعني مروفاهي أس خالم دريا هالبسته عن دريا نيفيسير بيجينم ملتي خال ملتي ده يعني سياسة وكاري روجانة زيادة بالا تناقشينه بيتر سياسة وكردكي قد ريا هالبسته كاره تشتكي بذي معنى يعني بلكي ولو بس ازدم هر مروف مرد تشد خود بي مرد ورد بردوامك يعني مرد هم نيفيسكار به وهم سياسة مدار به وهم اتشزانم تشنيد ازم شاشتي بي ما هجم هالبست خودي توزان هالبست كردي بيش خم الجي سياستك يعني يكجي برتوخانه خوي كردي دولة مندك ام بيامني هبنت كار تبقى لي كارج سياسة بدارار يعني نه إلا كي سياسة بك حياته تشكي بجملة بك يعني درياني في صار قال لك حب هندبي ما برتوك أخوان مجي أنا ما هاد قهرت يعني بهيفي روكي يكجي برتوكان بخوينه يعني جي أنا بيقولوا بي قهرت يعني علي تشني أريني هفيا ما يعني أرمانجامي نفيسي جي أبي بله تشاب سر هالبستي ببوي يعني جي هل بجارتنا بو يعني جي شو خبر مثلا هات والله بس بلكي دهندريم دبو دورا مدي بس اشتبم از خدفاني خدكاري هالبستي مجي يعني نراس به بس مديكو از
رامانی مهنه دریا هلبستی رو خوش به شیرو بکرن خوش به ورگراندن بلکه جبروی من هلبست نویسان و وقت مگو یکن پرتوک بکردیم پرتوکان جگرخوی خوان دور چی پر کیفام جهل بستا کردی رات یعنی دی جگرخوی تشتکنا ما کیجان دیوان بود بیراتیان دیوان روناک و چرا هم جگرخوی ناز کرد دریا سترانه بس ولو كنت هلبس بخوينت مخددي انه از جگرخوی رو نشتم پرتوکاویر بله تا گفت جگرخوی کیجان دیوان جگرخوی تخوانده بود دیوان روناک پشتی بخوند يعني هنگی کیفام جرات از این بلکی باندورات جگرخوی جیه بو که هشت از دست به نویساندن هلبستی بک لی یعنی امی شخوا پرسه خوی درباره هلبستی تدبکن لی وها خویای گو یعنی باندورا جگرخوین حتی دمک دریج یعنی سر هلبستی تجی آوای نویساندن هلبستی جی گلکی هبو مثلا اف ساله گوت بحث آن کش بلی جگرخوین جی گلک هلبست مثلا هلبستوانين كرديين هلبستانود نفسين جي هبون او جدال بردستي تتنبون ايشاغي وقت زانه الولاتي ما پیدا کردن پرتوکین کردی زحمت بود او تکیلین کمرب هوانی خوی یا یک مجرد من بکاری ادبیاتی جیتی نبود جبروی ما این نافدارت نابم ادیجین نافدارن بلکه جگرخوی جبرو نافستند بود محمد جگرخوی نازک یعنی نازک ستران هلبستی جگرخوی دبن ستران کالو پیرمه هلبستی وین دقوتن حتى قال لك كالاميرج دربيسي عمودي قام شلون درا هلبستي ازبر كربون ودقوتن راسته وقت دقوتن جي كيفامه تقول لهم خوش الهف ثاني ذات الهف كريبون كيفامه بركي جبر ويجي مدي يعني بركي من هلبس دي ولو تاني بيسان هلبس واي بس باش راجي متقو ازي مثلا ازي برتوك ني تشيكم برتوكا يا كان بر نزيكي اواي جيگر خوي برتوك نيده از تشنی نه تخم هلبستا کردی نوجم به یان قافیه و نوجم به هفره ام تخصص هلبستین الوارکی بسکنین بله من یه پرسیاسر مثلا زمانه مثلا دوینا بریر واج بیبی کردی چار زمان دنجیت هیم بولو خوندنا مثلا ویجه و ادبیات یعنی بر همین دوان زمان دنده اگر روسی به اگر ترکی به اگر عربی به يعني او زمان جبو تجربه خوش بود دولمند کرنا تجربه خو دواره ادبیات کردی ده حتی چراده بکار آنین یعنی خواست گو مثلا ادبیات آوان زمان جی ناس بکیاتنه او زمان بوک مجبوریت که جبو تجبو تخوندنا خو پی بکیا اولو جبو او تکلیات ابوان زمان یعنی کت خدمتا آلیتی نویسکاری آلیتی هلبستوانی والله از دویم بلکه از کاری بم فیربونا زبان زمانی بیانیره بلکه از خدمتی که بدم پرتوخانه کردی جبرگو دوی دواره ورگرد یعنی جبرگو ولم بریاردا کوز پرتو زمانی روسی زمانی ترکی پرتوک نیناتن ورگراندن رومانی کردی ما بکردی نخواندنه اما از ورگریم تخم پرتوخانه کردی بلکه افو کو متخصص السوداء جي بقرم دویواری تتقاب آویتن یعنی تشتکت ورگر کرد والله انا بلاني مهنه كو از رو برتوكين انطون تشيخوف حميا ورگریم کردی و یک جهه گولباکوف هوستا و مارگریتا او جي بشروجي دي شاء الله از سرکار بکم بله هل بجارتنا چیروک انطون تشيخوف جبو ورگره جبو چی بود یعنی چما تشيخوف یک جه بکی جبرگو تشيخوف نویسکارمی فاوریته پرین شانو دی نویسینو چیروک و از دوی هر کردکی تشيخوف بخوینو نازبه یعنی تشيخوف دکبه پسیکولوژیا مروف یعنی چه کسی روس به ولا یعنی جی کسی روجلات بزدیم وکره اما افجبو همون مروفان در باس نابی یعنی ولو تایبتیا ویج بو کردا اگر ام بیجن چی یعنی چما چیروکین وی پر د گومان الجم کردا گومان هی انتون چیخوف دفر د نویس خود سر گومان دانی
از نمونه که بینم یک خودی عربا حسبی درید داجو یک دستی خوشی بلند که اویا سوار دکه دما اویا سوار دبه خودی عربی پشمان دبه مویا سوار کرد تسم دز به ریبر به مبکوجه تداوید جی اویا سوار بود بیام از ویار سوار هاتم ترسم بیام برا وین پریم به دو هم دمیده هر دوشی خوش عربی داوید هر دوش هفدو ترسم هر دوش هفدو ترسم دورجی یعنی وکاو گمانه کد ناف روساده بد ناف می کرده هین بهتر یعنی دیم آنتون چی خب پیام نیمی هن جالی مروفاتی و آشتیر دوی مرا بگیینه يعني دما هلبستانك مثلا ورقري بك تشتي قوتي بالا مروف به وي هلبستان هل بجيرج بو ورقري لي تشيروك هل بجارتن مش معنى هلبست هلبست از كان بي ورقراي حبكي زحمت جبر قلت البر هم تنفيسي ورقرين هم هستي نفيسكار ورقرين هستي هلبزوان جي انجخ او قريب بزماني خو درينه جبر ازم تشيروك از قريب بيتر حقي بده إما تشيروك جيت ديسات همان تشتيناك قالوا يعني ورقرا تشيروكي أو جي ورقرا هم زماني نفيسكار هم هستي وين هم جي رامان وفكري وين راست بس بلكي هلبست بيتر هستيد هلبست هنا بيتر تشيروك ورومانا يعني بوشكين جي هي نهض بالام از روكش بوشكين ورقرين ت چار پنج زمانه دزانه لی دما ما بحثا ورگری کرد تنه بحثا ورگرا جروسی دکه قالوا هولدان جورگرا زمانه دین جهنیا تنه جروسی تورگری دکه بلانمي انا جروسي جبركو زمانه دن عربي عن تركي انجليزي يعني كردمه دفي وارد كردمه باكور نمونه برج تركي ورگران ده جا عربي هروها كردمه روجاوا باشور نویسکار ایوان زمانه زانین و کاری ورگر جدیکم پر جبر از بینم د ادبیات کردی د پرتوکین روسی کیمن جبر از دگرم یعنی کجا پرتوک تنبه نهاتو برگراند هولدم اویا ورگرینم بله خوازم چند پرسات درباره گلمشد بکم دسپیکی نابه يعني اف قلمشات بحثا كنت بحثا قلمشيا ناب جواكي دكيات بحثا قلمشيا ادبياتي وهلبستي وشيروكي وروماني وهذا كشبرجو بشي داوي جيجي تا هلبست وشيروك عند رومانات هفتش قلمشي قالوا قلمشا از خوازم دفي برتوخاد قلمشا جواكي قلمشا جياني يعني وكوز بين جيان بخو قلمشي يعني جمرج خود دست پیدا که گلم شد ناف خو خوده گلم شد ناف خو هفجینا خو گلم شد ناف خو جیرانی خو دولاتی که دو هر واد جیرانی کشی مفان محاول داکو زبان گلم شا همیان بینم بجی بینم و قریبم يعني باوایی که چاره که جوار ببینم یک جی مثلا کارم گلم شی پر السر راوستیم گلم شی پرسا کردی پرسگیری کامی کردن جالی خواصالی می بندستی سرهلدانی من برخودانی من یک چی او تبحثات چیروکی کر مدور ده لا از ادخازه بس امینها بین سر چیروک یعنی پرسا منی دن مثلا ناوی چیروک چما پرس کجبر ناوی پرتوکه مثلا گلمشی و دوراجی دما مرو پرتوکه دخوینه دابشکرنا تاج هلبستاره تقلم شبون تنيه يعني تا هم مثلا هلبستو افين يعني جي هلبستين افينه هلبستو الفابيت هلبست مثلا جبو كردستان هلبستين لسر افينه هلبستو تشيروك هلبست هر يجمع وبفي رنجي هاني يعني تجناب هفدو درخستي ابدا بشكرنا هاني هنکی هم بنابه پرتوکل هم نه هنکی جی تنابین هنکی هم بیجملو دناب دکبانا دست بیجم دا بشکرینه کرو کلاسیکه یعنی هلبستانو دکاربان تشتی گوت بحثا کری همو دناب خود به هفدور تید هبه دا بشکرینه بدی رنگی یعنی تراست بینه گلو لگوری کو یا سدما کم دا بشکرین مدا بشت دا او مکربش پرتوکا خوا جخوندوانين هلبستي تدبينه هنا كان بر هلبستين افيني تخوين
هن هلبستي ولات پروری هن هلبستين جواکی بلکی کلاسیک به داوش کردن بس از دبیم یعنی اکو پرتوکی بگره از دخوازم کو تشتی کو بخوازتید ببینه یعنی هم سر اوینه ببینه هم لسر ولات هم لسر بسگیری که می جواکی لوره بلکی لتنابين هالبست ايرو رو اغوتيني بساندن ام جاري غوتن حماد هندر خده يعني تقدر مثلا سر جنكي داوي تدبينه يعني تكشف دك جواب هالبست لسر ولاتك نرسر جنكي هاتيني بساندن يعني وقت ميناك نها هات ازدم هنا كي تبلهبي هنا كي قلمشا وكم كارم بيجن ذي هالبست هي لته بأواي كيلو حموج بدوري قلم شبيري مرسلا اكو مرب وقت نبشكل كي دايركت بنفيسين يعني سر قول لك بنفيسين تيواتاكو او كردستان بلكي افاب ديتنام كلاسيك يعني بلكي الور قلمشي كو برتوكي باش داعي بشا بس تهرب هالبس كده قلمشا كي يعني قلمشا دو افين داران قلمشا الحياه من سر اجالان داني ناف اجالان ده قلمشا مروفاي قلمشا انساني مروفي ديندار ومروفي اتايست امبيجن قلمشا الفابي يعني دور اب دسبيك ده قلمشا الفابي بالفابي بتيبان ليستي مثلا تي بريس كريدج الجوري الفا ريز كرنا الفابي بداوي ديسا موان داني داوي ده هالبستي موان بدا داوي اني يعني بقول لك ده هالبس كلمشاك وتشارك حول دايكو جيربين تشتكي دين تبينيك دين هي دما مروف برتوكي دخوينه وهانا كي سري خوندوان مثلا دبهنا كي تبلها بقو اف كلمشات بحثا ويكر يعني براستي جي تيت مثلا هالبس تدنرب اوايك يقولوا كيش سازه بقافيه ودهنك دغرا تجي تدنر او قافيه تني يعني ياجي شكستي ياجي لتفولوجي او ريتم هاني ديسا دمينه اجا دوي دربار ده دخازم يعني نرينا تل سر مثلا بيوانين تاجبو هلبستي چنه قالوا اف كيش سازي تريت كي قمرو تكستكي ربيجي هلبست ياجي ديتناتا تايبت دوي مساله ده بلكي او تي او از دخوازم بكم اوای خوی تایبت و از کارم بیجم جی دکیش سایزیه ده تسینورتنه یجبر کو زمان بدیت نام هلبست شوی هلبست بری هات بو نویسانده يعني اف هلبستی مدانی بو اف بری هبو زمانه کردی ده من شکر وک مهندس کی ما گوتن al هفدا و مکر هلبست جبر کو مرچ هلبست زمانه کردی بنی زمانه خود بنویسینه او هلبست بری هبو يعني ازفيتي انك اشتمت كارن كي زلال بك يعني شلو هالبس بري هبو و هاتي جنوب بنفسي يعني مروت كار بيج او بيف بري هنا انا عين هلبس بخود شار ام بين ولو بيجن حبكي بركي دوري ايديال جبرغو زمان هلبس فان يعني زماني كردي ده اف جوتن هنا اف الجوري كو ازدبي يعني اف هلبس بري هبون ايما وكم لي كولينر هلبس فان اما تكبر ناف جوتنا ناف بازارا جوتنا اما جوتنا بهفدن يعني دواريكش سازيد قافيه ده تسينور اف متخوز بيجم كو تسينور دور دتنا او بري هبو يعني نابج من قد خيا بارير كو ازن كارن في ابني بسم الله بري هبو زماني كردي تراويت ك كتب كش تبقى فيه جدينا ريال نوجندين يعني الجوري ازبي ام دكفن ناف جوتنا ناف فرهنگي ام گوتنا هفددن ام هلبست که چی دیکن او برید زمانی کردید هبو يعني زمانی مد او هلبست هی جو باشه هگر بدی رنگی به مسئله چما او کش سازی چما او قافیه هانی ده هلبست ده الا بیدیتن يعني لجمت هما كيم زيدت حمو هلبست ده تا او مسألة باراستية جبوتشه متخوست برتقام يكمه متخوست برتقال يكمه وهاب نيسم انا د سر د برتقال كاردك او جي هلبستن لوانا باواي كدني بيساندي دوري و گشينه بس اسخوان بالهر باهر اواي بنفسي برتقال يكم مدغو برولو دما قلت مثلا بالا خو بده كيش سازي او ناب هناك وقت به
يعني بندك يعني جي قيدك البيشياتا قوت كاربه هر تشتيت تخازت بيجي يعني جبرقو باراستناوي ريتمو موزيكو الهفهاتن وكافيا هالبستي و سينور كي جهسي تر داناي نگلو نا زمانی کردی گل کی دوله من دجبر ویجی از باورم به زمانی کردی کو تسینور برم داناین شو ام هل بس نبیلن به 4 موفقه به 5 موفقه يعني ام كانوا جدي قلتنا ام بيتك يا بنفسي سي قلت 4 موفق 5 موفق ها ستراني مي كرمانجي قش حفت موفق مثلا ديلانا كرمانجي او قش باواي حفت موفقي تاني في ساندن وقال كي قلت اني خوشتني شكرا يعني كان بسريت ما أبروك لدما تتهلبستك بخود تنيد يعني ختم جريناد بحفت موفقة بششايا مثلا ده موفقن درناد ندهن او جريناد مساجي سربست تكاربي نوجنا قافية هري جاجبر وافرس مرور شيء باش هاجر قلت قافية نيفسين يعني تشما دشكينه قافية وهاجر تدشكينه تشما هلبست يقولوا دهيلي جو كافيه بمين يعني برسا كله بخندباني هلبست ترى تشيد به از بیم کو ای هلبست بخوینه کو دی به ریتم خوش و کیفایش هلبست هات بردوام بک النظام کو او پرس چه ببیانا يعني جمر او پرس چینه بجبر گم با وای خدانی يعني مجي بأواي خوند وخندبانه كي هلبست از ويد بيشم تشتيد جي دنا فيدا باشكني دا بالا مكشان بيتر جواني مثلا دن هلا هلبستو افين مجاره افين هلبستو كردستان مروزانه ولاتك للفيدري هلبستو تشيروك يعني تشيروك جلبكي ادبياتي دنه و اوایکی چیروکی دیسات او هلبست گوتنه یعنی پیدویاتا به مسئله چی بو یعنی اگر تخوازه چیروکی بنفسین کرم بو چیروکی بنفسین شما هلبست و چیروک وكو امزاني قال لك هلبست هنا حياة من سترانج ده تشيروكي كي بيجي دوي سترانج بيجي تخص از هلبست تشيروكي تاف الهفك يعني از تشيروكي باوايكي هلبستي ام بيجي مثلا دستاني مي كردي قش تشيروكي لي باوايكي موزيكي باوايكي هلبستي تيغوتن لورا متخص از هلبستو تشيروك وقلم شاد تناف هلبستو تشيروكي دكا تشخص هردو الهفتين شامرة قريب بهبر هلبستو تشيروك بقين راماني كي بدن يخون دكار لدي ساجي مثلا قرم تبحثا جگر خون جي مثلا دوان تشيروكين قوب اوايكي هلبستين نفسان افشوية هاني پر راسته سرخبونا مريش كهاو دي بيرامي دا راسته شرطو ورتو بله يعني اف مثلا هانيجي يعني بيتر يعني ده هلبستا كردي ده حتى راده كي هاتي قوتن هاتي جرباندن مشي تشكي جدر فداني ديمك يعني مشي وكو هاتي ميني ساندن بشك جير ما كرب تشيرو كانش برغو كيفامش في اواير ده چند هلبستا جگر خونجي شخوخان يعني بلكي جي او جي يكسدن بوكوست خوازم اجد في بشيده برغو تشيرو خوشترته هم لهفته فكرة كده نبيسينه وخندفان جي عازنا اختار تشيروكي كي بخوينه بهالبست بلكي جير راح تركو تشيروكي كي بخوينه حبكين بين دريج بيا بين ريتم بموزيك بله ده واري تشيروكي ده تجرباندن هي مثلا نفساندنا تشيروكي ده تجربات ادوياي هي تاني اف تشيروكين هالبستي امتكارم بيجن الجمتا تشيروكي هالبستي بيتر از خوت دبين يعني اسكارم بم هم رخنا بكم وهم جي هالبستي بآليكاري هالبستي تشيروكي تشيكم الفيدري برسكدن ولود كذا بالا مرود دما مرود مثلا عمري تدنر التجربات تدنر والبرتوكا يكم جا هالبستا مرود دنر برسا نوجانيه يعني في برسيد هالبستا كردي ده تو چاوا لید نره يعني تو چاوا دبینه يعني دو كردي ده حتى كو برسهاني كور چويه النظام چون جير بين نوجه جبرگو مركا مثلا ناف كي ديليك بين هالبستا سر بخوا يا ايد نويسي جي ذات شخوجي نويس كار سر بخوا يعني نوجن بلكي
يعني حاكي جيبينو جنبه ام كان بست سالي ديجي ام هالبستي بيسين ام كان نافينو جنليك از دبينم بيتر سر بخوا از دبينم اي كوبيني بيسين ت قيد بنتن يعني از اوجي دبينم بشك هالبست يعني حياه تكاربي برچاك هالبستي نه بشك اواي كيتني بيسان كيفام جيرتي بس از دبينم د وارد هالبستا سر بخوده ام بي هالبستا آزاد هاپخواست د بوکا کرمانجی د نویسکاری من پر پیش نکتنه یعنی عمل ادبیات ما کردی آب سورانی اکشیرگو بیرکس عبدالله پیشوا از بینم وانا بهتر حقی هالبستی دانه د کرمانجی دیج تدبی مثلا ازمونين بفي رنجي د شبه هالبستا نوجن تدبي مثلا ديروكا هالبستا كرديان وجنجي هناكي يعني كفنا من بقر صالي سيهود دواوان شغا قدري جان ودور مثلا نفشين غوفيدا ويه هاتن تدبيجد مروف نكار بده برامبري وان تجربين ايه نوجنيه ايغوت سوراني دركت نمونه مدا عبد الله پیشوا شیرگو بیکسن ایرانه يعني شو سر دلوفانيا خو شيرغو بيكس از لسر اب انا لفي دمت بيجم يعني قدري جان هبو بالي راسته و نيسكاري مي سوران شي هبون د وان سالاده بس انا في وقت از بيم از لغوري كو از بين بلكي شاش بمجي نيسكاري من دواري هل بس تصل بخود حقينا ده يعني وك انا شغل د ادبيات التركي ناظم حكمتها بوشكين ب اسباني دلوركا يعني اما هين او هالبزواني كو كار ب نافنتوي درنكتي اد في وقت بيجي يعني فنقر سر وقت صالي بينجي لا زي برسامو دي صار سر نسر نفشي قدريجان ونفشي هواري وانا ونسر نفشي وجي مثلا ايه وان صالي الداوية دركي دوينا برير مثلا هناك تجربة دواري كرمانجي دجي يعني تشل روجاوا وتشل باكور به يعني تتجربين ولو قلت كرمانجي دي بالك بكشين غومرو بده برامبري وان نافي قلت سوراني قلت وي تنبنجلو بيوسته هبه زام كوبالان بكشين يعني اجي وك از خو وك يكسر دبيجم بلكي هبن برامبري وام وهيكو بيشروج دركده يعني هي انا كنت بيشروج 15 سال 20 سال نویسکارنی هبن من بس اشتيت خوازم بيجن كو دو كردي جي دي يعني ام حبكي ام نش كردياتي دركم حب ام هل بس بيني سن سرواركي نافنه تويج مثلا انا نافي قنها انا دبي دقيق ولا زي دسينا با بيجن مثلا اللي باكر هدر ام بيجن بركم برهب وارجن اريب ودرجي يعني جيل روجافا احمد حسيني اد نفشي هاني ولود كرمانجي دماغو هولدان كرنجو كرمانجي جي قناغا جگر خوين يعني درباسي قناغا دن بكن اف قناغا هاني قناغا كلاسيك بلكي نجوي يعني نجوي نفشي جبروا له برس دكم يعني قالوا نكاريبون تاثير اخو باندورا اخو مثلا لوجي اب نفشي جو فيداوي هاتن بكن يعني واخوياي مثلا جبوتا او باندورا او تاثير زيدتنا ابو لا بلكي باندور هذا اللي الجوري مرة أزانا بيم كوز هالبس كبني بسيم دبي هالبستي حقي هالبستي بديمه أزاني بيم كوز كاريم د هالبستا سر بخوا هالبستا أزاد از خوش بینی ویسیم از بینی ویسیم يعني برتقال خوي دا از هول ددم باوای کی ام بوك بيجن نوجن بینی ویسیم يعني هيكو مثلا نافين تقو بيسكادن نافني يعني نافدارن نافن دواري ادبيات ده بس تشتم تخوز بيجم كو دفي بيوست بيتر يعني بيشكتن ده هالبس بيتر هذا يعني شخوب بقرو ودركه بله بحث قلت دي برتقاميا دوا وها خوياي سر هالبستي بمين جبرجو هالبسفاني ما ينجي دفيسكاري ما كردي تم تديب هالبستي دس بيت كنو درباسي يان تشيروكي ينجي براني روماني دبنو وها لجمت مسألة شاود ماشي والله أنا دي برتوكي مانا هردوني في جو مانا يك برتوكا كي حشتوك حشت بيتو حشت موفكن هالبست هاي هالبستا يك جهي وان بكار من هالبستا سر بخوا آزاد هنزان واوي تشابه
دما تدبی هلبستا سربخویان و آزاد هلبستین گلمشت کبن و چارچوبه ده؟ الگوری هون دبن هلبسته بقافیه قید کرین و بند کرین از ناوی وانت کم آزاد دیتنا می وقت خواندوانه کی بوجیاج دیتنا بشه کیش خواندوانه ایلی از دیتنا تا وقت هلبست وقت نویسکاری وان هلبستان دبیجم یعنی تخوی چارچوبه مثلا هلبستا آزاد سربخواه هلبستین وی پرتوکی از دبیجم الگوری کو به تصنیف کردن دواره ادبیاتت کو به تصنیف کردن قافیه به از مجبور من قافیه بس از دبینم هلبستان سربخوی و هلبستین جی سربخوان و آزاد وقت مجود زمانی کردی ده جبر جو زمانی من دولمند تقید و بنتن او کار بتمی آزاد یعنی کار بدم وفکا هلبست کی چیکن و کار دوازده وفکا جی هلبست کی چیک قوا خویای و تشتکی از باش دبینم یعنی هنا کیت خود کردی دا وقاس آزاد و سربست دبینو گوت کار بتفله قافیه جی باوای کی تدبیر کردی اوقاسی دکار بین ارمایا هاند واره نفسان ده هلبست بدمرو ابنارینک پرولو ارینی از دبینم ده سالی داوید الگوری فرهنگی ام دست دخن و پیشکتنا زمانی می کردی باوریان به زمانی کردی بهتر خورتر بود یعنی از دبیم زمانی کردی نکیمی زمانی روسی زمانی عربی و زمانی ترکی زمانی که ادبیات و هجای کمره پی بنویسیه و پی ورگرینج من پرسا یعنی وقت کردکی روز آوایی هلبستانکی روز آوا گو استانبول دیجی یانجی نزیک مثلا دکاره برهمین باکور کردستان هلبستین گو لور درد کبن یانجی برهمین گو درد کبن دکاره بشوپین ماناتی ل استانبول یانجی ل ترکیه تشتک داده دو جبو و مسئله یا نه جبلی چاپ کردن خوشان خانه گو دل جم چاپ کری باکور یعنی جل ترکیه راستی استانبول گل کی ریل برم فکر لگوری کو از مقایسه دکم به روجاوار وقت زانور پرتوک کم بون همه پرتوک با کردی پیدا کرد ما پر زحمت دکشان نفر هم پرتوک هنه هم واری ادبیات هنه تکار نویسکارا ببینه هلبسفان يعني فرهنگ قال لك فرهنگ مبدأ خاص بيده بر باش بو جبو من ما نامي بيده يعني دا واري ادبياتي دواري نویسی ده ناس کرنا ادبياتي كو چه نویسکار بن هلبسوان بن عالی مكر او ناس کرنا مثلا برهمين باكر وها لگورت مروفت کار هنك او پیواجویا ادبی آگو آویجی آگو ل روز آواد مشوال باکر دمشق چوا یعنی دما هواری دش باکر دا کتن بن خط الودری هوار در قسم الفبیا کردی چه کرنو وک اکول که مرفت کار بیجی هواری الودری مثلا مشان حتی نبون بشدار دا آوا کرنا تفکر کردا سیاسی روز آواده جبو دما نها او خالین هفبشت نابرا روز آوا باکر ده هنج بو ویجیش با ادبیات گو کاربن به هفدور پیش کمی دی ساجی او سینور وی هب نه لگو هر دو عالی به هفدور نه بدیت نام تسینور چینا حیا کو هر دو به زمانی کردی دنویسین تسینور نه هر دو چینا تنی تکلی چا بگین هف او گرینگ بس حیا کو به هر دو زمانی کردی هب تسینور نبانتنه ما گو از سر یعنی تشتید ناف دسته ده بپرسم جبلی هلبسته بریم تکم برنامه تجمع بحثا دست نویسک رومانی جی کرد بود کار هنه کش مر بحثا ایبک راسته رومانك دست بکری حبکی از بهم فرهی از خوازم بنویسینم یعنی وقت به امکان شخور از هفوکا بسر هفوکا بسکنم بسر گوتنا بسکنم بس خوازم اف رومان کو نگلم شبه يعني بشك جي قلم شيء جيانا كردمه بتايبتي دوان سالي داوي كوچبري ودركتنا دربه وچامر الور ادبته به وجي بن بفچوننا روج آوا و روجلا تمی او گفتگوی روج آوا وای روجلات وای يعني گریدانا مروف بخاکاوی چیه
چوی گرید او سربست کار نکارم بیم چوناوی کوچبریاوی راستی یا شاشل بدیت نخو سربست چما ام قید و بندادین لسر کوچبریه چما کو پر سر کوچبریه سر خاکه بله پرتوکات به هلبست بیا رومان و هلبست رومان و درج دیار و کنگی در که بیا هین هلبست بله هلبست نزیک بس رومان دور باش امجی بهیوین دمک نزیک یعنی پرتوکا هلبست بگیور دستی خوندوانا ناوی تجمر بیج یا تی بهیلن ها نه وقت آگرم شم داوید سر نویسن او جیب که وقتی از بقدیم بزناو دیم سر ایده باش امجی بهیوین قدمک نزیک در که و گلک سپاس بو هاتنا تا برنامه که اکثر پر کیف خوش بون و ام بهیوین نجارا داوی بی اجي سپاس دكم مامست حليم وسپاسي تلفزيون روناهي جيتكم كو خودي دركت و هيفيا بشكتني وازادي بقلك سپاس بوجي تماشاوان نجاح حتى برنامج ادنهم من خير وخشيه ده بخاطري